Dažd, Valenciji. Kada opasnost dolazi od oblaka, znači da dažd izazivaju tmurni ljudi. Munje sečiva ukrštena nad nestalim kućama postaju borbeni mačevi usred maternjeg polja koji zabranjuju opšti vidik. Pitam se, da li će ikada nići cvet pomirenja iz naše kišne krvi koju sami dozivamo nasleđenim odjekom? Ne čujemo se više od burnog pljuska. Nemi smo i nezaštićeni, Gospode, u svom rođenom oku prema svim prostorima, dok se smrtne borbe vode, zbog tuđih napasti ne čujemo se više preko neba. Dažd se ovaj ne razlikuje od potopa, od kako počinju širom sveta da ga proizvode tmurni ljudi. Izdrži dažd, snažna Valencijo.